hei zanina ursun taka Aizawl District Congress Committe tena abuat sai huaihawt massive candlelight march mang tura local zong te in zava in chibai kan bu ka cheu BJP sarkar na hnoya Electoral Roll tihchingpen ania nek chepa nek sor ania hetiang thil thleng hi Indian National Congress hian thalo atiem ema chu wangin a do dal tla tatuna hian a do me tani voinia zanina chutiang hun mang tura local zong ten ursun taka he democracy next sornate Electoral Roll tihchingpen dona program hi mang turin kan hanin som nuna Mizoram Pradesh Congress Committee Senior Vice President Zaom tak Lalnunmawia Chuango tu soi turin tuna hian kan som hal don ani pu chairman le kan MLA Zaom tak pungun lian chungate Mizoram Pradesh Congress Committee a ka thawhpuiten zanina India ram democracy ti der thona o make wanga candlelight protest neihna program Aizawl District Congress Committe na huaihawtin local zong te le kan thu soi ngai thatu zong te India rama democracy choinuna omzel theinan chibai kabuk chewa India ram nun hranga Electoral Roll tihchingpena a hi in khana ruling party ten BJP le thawhpuiten party hrang tena chakna an chan theihna tura tana an hmalakna ani satliah lova India ramin democracy kan neih in thang ram kan neih na din hmun ti dor thong thei ani wanga hil poimo le hil serious ani ti zanina hian kan siat atan atra a hetianga kal chho ani zel chuan India rama election dik tak le fel taka kai huai tur le en kol tu tura ruat constitution a sarkar nuaya omlo election commission in ati tur ati theilo ani chuan kan democracy kal chho zel tur hi ngaihtuahawm tak ani ti hi kan fiat lana tan apoimo ani tun anga kan kal chho zel ani chuan hun reilo te a India ram democracy hi ti chimi na omanga China te Russia le ram dang tam tak enge mozat aminga in than om ve si ama ero chu sarkar na fongtel tu te chau than thin an ni theihna din hona kan ding ve thei nei te zanin hian kan hriat tlan na tan apoimo ani India ram hi democracy ram ania constitution po changtlung tak nei kan ni India ram independent kan ni theihna tura tana atholok le asul sutu chu Congress Party Indian National Congress ani tin India rama constitution tha in thang ram democracy ni tura mala tu le India ram dan pui constitution a te po India ram hi mi puiten kan rorel tu tur kan than theihna tur tana dan chip chiar taka fel taka lo siam tu po Congress ani tin India rama in khandan tur ka tungte le India rama
mi hring puitling zong zongin vote kan thak thei na tura ta na vote kan nei thei na tura tan le kan ram rural na phong chel tur kan ta na rong bol tu tur le kan ta na thok tura kan ayo kan san thei na tura ta na ruam man na siam na te po tu na ti bor bani na om tran ni kan sia thewa tu na ya kum sang ni som ni pali lok sabha in thana khan thil fellow tam taka omani ti Congress Party in Afria amai ro chu evidence afin fia na anei mai lawa wangin mi puita ria turin approach wak thei ri lawa amai ro chu zir chiangin athei ang angin information te an han lakhoma chuta chuan manilo khan pu Rahul Gandhi an press meet te ma aron pho chuang khan Lok Sabha constituency pakhat so Bangalore mi chuta po chuan Lok Sabha constituency pumpui po nilo assembly constituency pakhat assembly segment pakhat chawa po vote nuai khat chuang tihchingpena omani heng awang hian BJP hian le akai hruaiten India rama rural na phong hi anchel zui theni ti hi aron puang chuaka kha chau khai mo ti in mitam tak BJP party te peichuan pura Rahul Gandhi po nasatakin media an beni amai ro chu chiang takalo lang chu Bihara election a omdona sumiyata na in buat say na chuan special intensive revision antia voter list electoral roll chipchiar taka ennon na election commission in naneya chuta chuan a draft roll anhan ti chuaka chumi atanga lang chu voter ni thin nuai somruk pangale singruk zet mai electoral roll atangin an paidai mai ni engwanga heng mi te hi pai nge an ni ti kha chuan lam te te chu an siamani amai ro chu a chip chiarin rikota an pe chuak du lova chumi awang chuan thil diklo tam taka omani ti hria in Congress Party po nilo mahua moitra TMC MP tele midangdang Yogendra Yadav te politics yan te may nilavin People's Union for Civil Liberty PUCL kanti trin mipuiten kan democratic right democracy nuai kan chan vo dik tak kan chan theihna tura ta na bei trang tu te tin Paul dang Association for Democratic Reform anti political party po niloten Supreme Court case and file hemi draft roll election commission in Bihar atana aron ti chua hi ogas ni khatani amai ro chu thilkal an lo chut ve a mitam takin thil diklo tam taka omani ti an muchuaka chuwang chuan ogas ni nga khan Supreme Court case and file chuan Supreme Court in voin khan interim order lailo aron ti chuaka chuta chuan election commission in tunkar lo om tur thole ni theng hian electoral roll atanga voter noi somruk palngale singruk zet mai apai te ming list
chu booth wai santi hemi polling booth electoral roll kan nei ang dung zui khan an ron puang chuak tura ni ti ani tun kar thole ni hian an puan chuak ve ka ngai tin Bihar Chief Electoral Officer po chutianga list an website lang satliah mai ni lavin electoral photo identity card number mga check thei tura lang turin ordaran pe bokane chuwangin Supreme Court evidence anhan pe ka te thil fel wa omaniti mu chua ania tuna hian BJP le Election Commission of India te hi an buai chho me ka ni zan in kan protest hi Congress tan anilova Congress party in ham chakna kan nei na turatan anilova India ram democracy hum hiama aom theihna turatan ani India ram democracy ti borbana aom lo na turatan ani ti zanin hian kan puang dua helai lo pungkhom te hi Congress mi le sa te chau kan ni khochen waya voin taya thutluk na siama notice thwa chau ani chungin heti zat kan local khom thei hi along oma Congress party hi kan phura kan tho chuak me kan ni ti hi Mizoram mi puiten zan ina helaya kan bela tang hian an mu theang ti kan se thei ni Mizoram mi puite democracy thale changtlung mi tu tenemo an mani ham chat na turtana anti borban mai lo na turatana ke ron pen chuak ve thuk turin zani na hian ka som chewa tuna kan ti hi atok na ni lawa abultran na ni democracy hum hima oma dikna in ro arel hun thing ahun malo chuan kan protest hi kan chun zom zel do na ni ti zani na hian kan hria tatan puang dua chuwangin he protest hi democracy hum him natur ani awang le kan zawai kan khat natur mi puiten India ramdan puin nuaya kan chan vo kan right te hum hima om thei naturata na ti ani awangin mi ron zom thep turin ka som chewani kalome lom thu min soi sak tu tur Aizawl District Congress Committee Vice President si Vanal Ruata hello some zanina choktil taka kan program ngai poi moa mun sang rom kalte chunga lom thu Aizawl District Congress Committee chuan kan soya na chinga kan ho tu pai na soyang khan zanina he protest kan di light kan nei hi All Indian Congress Committee AICC in zanin dariata India ram pumpuya District Congress Committee te heken di light protest nei tur hian mingun tia trai lama khuachia kan program ho chamma yang ti kan lova nima sela BJP ten Electoral Roll an tihchingpen kan duhlohna kan lantir na program he sunglam pathian pon min rem ti puin min set puin in kan sia kawtah min pe pathian chunga lom thu kan soi bok ani heti anga mi pui dik na chan vo min ti chiat saka democracy min palzu sak tu BJP sarkar mong zom tu tele mong zom tu marimek te Mizoram Christian rama political party kan lom bezel hi keni Aizawl District Congress Committee chuan poi kan tia
kan democracy kan chan vo ming huang so da min paisak tu te BJP le thawhpuiten che dan ngun taka min lo eng saka kan ding na chan vo hum him turin India ram mi pui zong zong ten mo phut na kan nei ni ti mi lo shet saka mi lo shet pui turin kan sol chewa theihna na in chiat na song lovin chakna le tikna I zong zo kang ro rel na tik chu lui pui angin luang se fel na chu lui pui kang ngai lo angin ma ngai na le ram na ram thar min pela olal pa khafar hun kan nak lele ram hau sak na se kan hun to te pathian me na trong trai mi khar se tu ren kan egale le chun usi mu lian chuan kan songa anin trong trai mi ni sakse chuan zani kan hun chu kan du to lo nia pathian me na no sui kan ta mo alpa kan pathian khomai ne sang ena kan thoi chi tu zani na hian India ram ro pui taka ro rel na ni pui du thang na ram khove ram zong to democracy ram lian ben min pe ka bagin long thu kan thela che he mun kan lo chu ko san to hi India ram democracy ni pui ro rel na ni pui du thang na zalen taka mi pui te India khole tui dik tak te na kan hoi tu kan lo than thin na te su tunana yan BJP sarkarin tenon takin min ti sia sakme kan ni kan the ka wangin duhlohna lantir na India ram pra one India Congress Committee wasin zandari atangin kun man ania ekeni Aizawl District Congress ko pochhuaya alpa kan lo khoma Nima sila he kan program min siat kuya India rama hian ro rel na bikle democracy tut din ani theihna tu rehi min chom pui ni ti alpa kan sia khocha min pe ka bagin lom thu kan thil che